Rapi. Karula Matomo, then Ikasbukosi. Program Director, Maswa Erasmus. Opening prayer, chaplain. Program Director remarks, Kenakito Fadipuleno, Modumo Itsoyo. Welcome by Nkawa family, Mutawa Martin, Bopako, Mutawa Martin, Nevega Kambo, Mutsoyaga. Itorenda item mswajega skalana bokole pale Nyaka, tribute by families representatives. 4.1 Mabokela Lazarus. 4.2 Mateha Mr. Makwena. 4.3 Slidings Mabokela Salam salam kamu uka kumene kishaita nela tai eta ikuzama tsenya kesilwa sekushe ngubulu wa ke bana babo. Item number 5, tribute by neighbor kama isha mashama ite khawela ke baboni ba onamma iko renda item tribute by friends Sireto Moroma. Item number 7, Palau Puluyamuku, Obituary Mateha, Ramadimeja Mateha, the close render item Sodiaga. Item number 8, reading of rep and messages of support. The Otlumalam Laitani Khari, Mutawa Puti, Manik Kilona, Mwepe, Devacho. Mwepetu wacho likona ile mswaji waka likona nanaka mu mswaji tikupela sfela tabari kupela baribile na mshumo katapelo watswaji alibuta teso ya
Program Director Letjatji over South African National Defence Force le naga ka moka ya South Africa ya lelocha phethego ka moka legatong la parish ya MOLETJIE ke rometswe ke our priest in charge moruti Noko Senyatsi nna ke le segokolo ba Simrema ke tla makatša re phatlaletše ka baka la maemo a naga a bang gona ka keno nageng ke tlo kgopela re dire thapelo a re rapeleng inela modimo tate le morwa le moamogethwa modimo maatla ka moka tatago mophološi wa rena Jesu Kriste wena o re tlhodilego ka seswantšho sa gago re tla go wena maseng a re go lebogela lerato la gago le makatšago le fetago le mellwane ya sebaka ka moka o bile mosa o bile mogau morena o letše le ba lapa la ga Mohlaba o letše le ba lapa la ga Mabokela o re sepeditše go tloga mafelong a fapafapanego wa re kuka ka diphego tša gago wa re fihliša felo fa re tliša tebogo pele ga gago re go lebogela le lona letšatši leo re tlhabišeditše go lona re re morena re tsena mo tirelong ye ya go laelana le ngwana wa rena ngwana bo rena yo bego re adimile ka lefaseng le ge go le bjale morena re santse re re go lokile re moga fela ka diatleng tša gago bjale ka mohlodi a botegago re re morena sepela le yena e ya o mogoroše difarong tša bo Abrahama modimo wa lesoko re rapelela lelapa ke le tšotšotlhe ka mokana ga tšone ka gare go lapa maemo a bang ka gare go lapa morena re kgopela go wena re kgopela thušo la letša mahlo a rena dithabeng re re morena anke o šale o ba homotša ka kgago la go e sa felego šala o romela moya gago o mokgethwa e be mohumotši ka gare go lapa le go molekani ya gagwe go morwa wa gagwe go batswadi ba gagwe ka mokana ga bona re kgopela thekgo e tšwa go diatleng tša gago re re morena wena ge o le gona dilo ka moka di a loka re a go kgopela morena le modimo wa bona ka mehla re re le tšotšotlhe tše di ka go šala di ka tlhaga ka keno ga lapa le morena re di kgopelela go wena re re anke go šalego re rena khutšo le šebešebe e tšwago go wena ka mahlakoreng ka moka modimo wa ka re rapelela le lona service ye ka mokana ga yona le chaplain a tlang gore fa lentšu gore nke bena morena le tla gore kgomotša ka mahlakoreng ka moka gagologolo la kgona go tsoša balapa mme ba kgona go tšwela pele ka leeto la bona mme ba kgona go rwala sefapano se wena o ileng wa se rwala le ge be se le boima wa se kgotlelela go fihla bofelong bja bophelo bja gago e bjale re re morena ba rwadiše sona ba fe maatla ka mahlakoreng ka moka re kgopela tše ka baka la Kriste mophološi wa rena amen ke a leboga ke a leboa batswadi ba ke a leboa bo moruti ba re buletše mošomo ka thapelo mošomo o beakantše ke modimo o tseba ka letšatši la bofelo la maphelo a rena motsotso wa bofelo wa maphelo a rena kona o beakantšeng ona o phelo o lokologile o toa se bošaedine o lokologile a re dulele ruri mo a re dulele ruri se ka tshwenya ke segea leboa bo moruti be re ta item number 2 e le di-remarks tšaka batswadi ba ka ke ne kgopela tšhomišano ka mo lena ka go fela le bolele le lokologile re laelana le ngwana a bo rena o bolele o lokologile o se ka re motho mongwe ko o betha ke ta re nako ja nako o no bolela o lokologile re laelana le yena la mafelo next week re ka se re laelane le yena be re laela le yena bolela o lokologile o ntšhesa mafathong ao then go tsofetse ra ba e remiša kwa wena o lokologile se ka khumana ona le mantswang gore nkebe ke boletse awa nna ke re bolela ka tokologo mo lena ditorantela item lokoloane dira ka mokgolo ka kgonang ka ona se ka la re ke bakela nako awa a le ntšele nako jalo batswadi ba ka e re ntšha sefela taba re batametša
Item number 3 are welcomed by Mutlaba's family. Kibo Papa Martin Mutaba. Papa Martin Mutaba. Then Swila Batwadi Bagaba Batamita Papa Martin Mutaba. Papa. This other people come on. Well, like I am. Tamela Shabasamdi. Rele Dumishamo, Masenga, Mukivelo, Ka Manyami, Chavilenka Molatela Mohlaba. Makwena Dipuo Mabokela Mohlaba Polokwane Ebele Makoti wa ka mo gae ga Mohlaba. Rena ba ga Mohlaba re tloga re kole botlhoko ge re kwa gore motse ya go rena e re tlogetše. Rena re le ka mo gae re a le amogela morago ga matlhoko a re tlhagetšeng maloba le lankgogo. Re dudišegang motshwaramarapo tsamaiša mošomo ka tokologo o se tloge selo rena ba ga Mohlaba re go file sebaka se gore o se šomiše. Re kgopela le lena setšhaba le šomišane le motshwaramarapo le baeng ba rena ba ba tšago mošomong mo tšwa bereka le moredi wa ga Mohlaba e lego Makoti wa rona. Re dintlwana tša boithomelo di gona mo le a di bona di phatlaletše ba le nyakago metsi e le kgaleile a gona ka mo gae le kgonona re a leboga a re šomišane botse. Ra leboa motswadi yaka ebile polelo phatalatša ka mogola ke le dio lokolo wa mo motho a fang polelo a lokolowe. Be free indeed of lokolo ya botse like valence electrons outside the orbitals. Bjale re a item number 4, tribute by family representatives. 4.1 Bo Mabokela Papa Mabokela Lazarus ntale renteling item ya lena motswadi yaka Bo Papa Lazarus mo matambete ga sefela motswadi. Dumisa taba sa modimo ka moka le moswaramarapo wa dumeletšo o ema mo ka se sebaka se. Ke dumisa le taba sa modimo le ba leng ko ntle wa ke go dumise ka moka ke re kgotso ya bele lena. Mo ke tlo ema mo mabapi le ena Makwena Robetseng o e le ena ngwana wa borena. Ke nna Lazarus Mabokela ke ena abuti wa ngwana o ke ngwana ra gwane ya ka motho. Makwena Mabokela man re latheetse ka ena o ba le ba re sa lebetsitše dintšhi ka ena Makwena. Makwena be le motho ba lokile kudu a sena matsatele motho mongwe a no lwantse le ngwana e kgomolela ba ke le nna re le ba Mabokela re latheetse ka se sebaka se mo re re mara bodimo ena papa ke ena a tsebang e tla re ka sepeisane sa se botseng se
o tlo se tswalela yena wa tseba o tlo se tswala ka mokgomang. So re le bana ba lapalane le la Mohlaba le re le bona a se ba latho le ba le tee le tshaba sa modimo se se tlileng mo le sona se latlhetse bona se tlilo re fa thekgo ba tere re ka se sebaka se le bona se ka ba lathela ditumelo ba no tshwanetse ba itshwaretse ka tumelo malapa ana a family a ene le bona ba tšhomišane ka bona le bona ba itshwarele ka tumelo a se gore ke mafelelo e Makwena a robetsene ba no šala ba tswela pele ka tumelo ba no mongwe mongwe o na le nako ya hae e ya e kwanetse le modimo hae ka yona ke tla fetsana mo ke re kgotso e bele lena ka moo. Ra leboa bo Papa Mabokela e re lentswe la modimo o ithegile ka lona wa phomelela e re mo diema 23 don't be afraid of certain panic when it comes for the Lord will be your confidence. He will never let your feet to be caught. Don't be afraid of certain panic when it comes for the Lord will be your confidence. E lokolo wa ska ba tsenya ke se se tlhaileng as thaika mo as tomo thagamo and slotho la pele skhla wona tshwarela mo morele bjale re a le ba motswadi ya ka re item number 2 4.2 Mathega Mr. Makwena bo Papa Makena sebaka sa lena motswadi ya ka matameteng ka sefelo batswadi Tlhobela setšhaba ka moka se se tlileng mo mathateng a Mohlaba ke le wa ragolo kwa bo Makwena re kole botlhoko ka se se re tlhaetšeng re re itshwareleng ka thapelo ba Mohlaba le ba Mathega se se re tlhaetšeng se re tlhaete re sa nagane ba Mathega ba ragolo ba re ba Mabokela le ba Mohlaba ka ye Makwena a re šiile ka mokgwano be re tshwarane ka gona se ka ra change re tshwarane ka mokgwano be re tshwarane ka gona o se ka ba le diphetogo ka mokgwa be re tsheišana ka gona re fana tše re fanang ka gona re se ka ba le diphetogo re no ba ka mokgwano ola Makwena e bele setlogolo sa matšatšo ka mokgwa ne be ke mo tsebang ka gona ke sa tsebe ko mošomong e le gore ko mošomong o ile a change be ke tseba gore ntho ngwe le ngwe ga e dira o e dira ka mafolofolo ke a tseba gore latlhaetšwe le ko mošomong ko ba bereka gona mara ke a tseba gore a ona motho o a ka tshwana le Makwena mara a re tšweleng pelo ka mošomo bophelo bo tšwele pelo mošomo e tšwele pele re le ba ragolo kwa Mathega re fetša re rialo ke a leboga ra leboa bo Papa Mathega re leboa motswadi ya ka bjale re ya mo item 4.3 ka siblings Mabokela taetši bana babo Mabokela taetši ke na emeting bana babo motswadi ya ka batswadi ba ka matapeteng ka sefela a ta rendere item yae
Ko kita kita morena kita oh kita imutaratan ko oh kita lagi mana bamato kita morena
Kgotso ya Modimo e be le lona. Leratong la bana ba ga Mabokela. Re sa pele ke le bua setšhaba kaofela, meloko le metswalle le ba ga Mohlaba. Ke re ke a leboga le ge di sa leboile. O Makwena Dipuo Mabokela Mohlaba ke ngwana wa borena wa pelo e bonolo. E re mmitša Makwena Paraete Feke ntao ya lobola. E be re mo rapeletša ngwana gešo be re re ke lekgei, ba mo tsa ba re ke lekwenzo, ba re ke Makwena Leponwana. Ra bona le yena motsaneng wa gešo wa Dibeng. Lapeng la Mabokela ka mehla be a bolela a re botša ile a re ruta. A re boti re godišitše ke papa o beng a le disciplined. Re kgopela discipline ka mehla. Le bjale re le ba ga Mabokela re le dikgaetšedi re kwela bohloko. Empa tshepo le yona ya gore pantiši tla tšwela legodimong la boraro, ya tla ya pantiša mo re kwelang bohloko gona. E re ge a bolela mantse motho ya Modimo butleng ya dibuka a re monna Modimo tla fihla ga na lalla ke ngwana e le ngwima wena a nka ditaba tse di sa monna gabotse. A feditše le matšatši a mantši a sa je le dijo. Letšatši la fihla motho a Modimo a fetiša ditaba a re ngwana o robetše. A fetša gore ngwana o robetše, monna Modimo a kgopela metsi a go hlapa, a ba a kgopela le diaparo tše dintsha, kgopela le tše dintsha le dijo re je leeto le tšweletse. Kgotsa Modimo a belele legatong sa lapa la Mabokela. Bjale re iša maentšo a tshedišo go molamo Tšhene Mohlaba. Modimo a mo fe le maatla, Modimo a mo fe le thapelo, Modimo a mo fe le kgwatlello ditabeng tše re kopaneng le tšona ka jeno. O Makwena e be le bakanea. O Makwena be re mmitša Baptiva be bakajuju. Ha ba fihle ka gae le stadium a ile Pirates ya jewa a boya be le bothata. Ya tla thoma balabala ka Pirates gore Pirates re iša ke mamma. Le monetšing ba gae no di jwana. Di jwale ba gaešo re a leboga le ge ke sa lebogiwe re leboga thekgo, melaetša ya thekgo go tšwa ba mošomong, melaetša ya thekgo go tšwa go ba mo tsebang le bagwera, melaetša ya thekgo go tšwa ka lapeng ga Mabokela a re a kgolo le bohle. Le re le le tšwa mo re sa kgopela thapelo, Modimo a tla re dira kaolong. Le ntse ke le tee fela la re šietšeng lona a re le tsebe ke a tsamaya, dumelang fela ke a tsamaya gobane le na le moemedi
moya o halalela a re siela lentswe ke le o ka re nna le bana beso re ka tšea lentswe ra lekuka ra tšea mo tloetseng gona re ya pele a re ke le siela lentswe la moya o halalela moya o halalelang o e leng moemedi o tla tlang le tlatsa ditseleng tša lena mo ke kwaletseng gona le tšee beisene ye le tšwele pele ka bophelo ka rialo ba beso o Makwena Dipuo Mabokela Mohlaba re bitsa godimo o ka re moya wa gae o ka tla o robala ka potso modimo a mo beela mokutswana legodimong la boraro ka go rialo ke a leboga. Batswadi ba ka ra leboa ba Mabokela le boletše o tala seata ga mkgolo ke tlhalose gore wa tlotše ya karolo mo a bolela a lokoloile e fa polelo ya lokologa se ka khumana nako la ile gore nke be ke boletše soso ka gobane be ba o file nako e nnyane nna ke lefe nako e nnyane ne le bolela le lokilile o fetša lena batswadi ba ka re a leboa. Item number 5 ke moagišane my neighborhood di bill man di bill fro then eta ke mashamaite gauela motswadi yaka bo mashamaite gauela motswadi yaka nta le rendering items shibala batla go khole wala lila rinziri travela wena wala li wala lila renziritra vela wena wala lila renziritra mokoni ke rata ho dumediša ka moka mo lebitsong le botse la kgoši Jesu amen. Ke eme mo ke tlo emela baišane ke be ke kgopela o reng re ntšha sefela sa go ba le maatla o ka re tlhoka maatla kudu-kudu ka o reng ke bona batho ba bantši mara go reng sefela se se ntšhitšwe ko re kgona bona o ka re batho ga bana maatla re kwele botlhoko mara a re fele setšeng lešolele ka mokgwa a tshwanelo le bona ka mo motseng wa ka mo batho ba ka ba rata go epela ene ke buša re Makwena o ile a tsena ka mo a kry-a le gore batho ba ka mo ba rata go epela ka gore ba thabile ba be ba epela bjale ke be ke kgopela goreng ke ntšhe košane ke ntšhitšeng re epeleng ka maatla batho ba modimo ke a le kgopela modimo wa halalela modimo wa halalela modimo wa halalela Makwena be re lebeletše tše dintšhi kudu tše di botse mo go yena gore le a be a tlile ka gore bentše a berekela kgole yena mara a be a tlile gae o bo o kwagala o reng Makwena ona
ebile ko reng a kgona le gore go elela rena baišane o bontšha goreng o tswa ko lelapeng kore o godišitšwe botse go gae lelapeng la go ba le molao ka batho ba bangwe ba fitlha ko metseng ye mengwe o be kry-a sa kgone o dumediša le baagišane mara Makwena ka goreng o be a etswa ko lelapeng la go ba le molao o be a kgona go tseba gore na moaišane ke eng ene ba Mohlaba le ba Mabokela a se latlhelo le lete le rena re le baišane re latlhetšwe Jopo nkile a re ka nako e a lwala mo bukeng ya Jopo 3:3 a re ha a lwala mokgotsi wa gae le batho ka moka e ba etla ba fitlha ko wena ba rena ba re Jopo roa modimo wa gao o Jopo a re letšatši la motlholo modimo ga nka se ka ba ka morong ka mpa ka roa letšatši leo ke beleong ka lona ka lebaka la goreng Jopo o be a tseba goreng modimo wa gae wa phela ene ka dinako ka moka modimo ebile a ka se o file challenge e le goreng e tlo balela ke a tshepa ebile ke a dumela gore ba Mohlaba le ba Mabokela ba tlo kgona ntse Makwena modimo a sa mo tšere jwale ba tlo kgona ene mo bukeng ye nngwe ya baroma ya bolela goreng matšatši a motho mo lefaseng a badile ga o na goreng letšatši la gago ka lefeta mara re re bo ma Mohlaba le ba ga Mabokela a se latlhego le letse le na le baišane re latlhetšwe ba letlhogonolo mo bukeng ya Mateo e re ke bona ba ba lelapa ka gobane bona ba ba tlo kgomotswa ka letšatši le la Mmamotlha ba Mohlaba le ba Mabokela modimo o ba khomoditše ene ebile o sa tlo ba khomotsa ene modimo e tlo phela e le modimo ka maemo ka moka le Makwena Mamotha a robetse modimo e santsane le modimo ene e sa tlo ba modimo o fitlhela ke a leboga ra leboa motswadi ya ka ke moaišane Mmaola ka bo ke mo next o emetse baišane ka ofela pele re a mo item number 6 tribute by friend Sereto Morongwa or Sereto Morongwa then matametse ka sefela batswadi ba ka ke mowera wa mmane yawa we yawa Dumelang ka moka wa Moki ke Morongwa Sereto, one of Makwena's friends. So ke no rata hore thank you everyone for coming through to help us celebrate bophelo ba Makwena Mabokela Mohlaba. Ka sekgowa ba re all protocols observed. Nna ke thomile ho tseba Makwena from primary school. Re tsene kaofela ko Dibeng primary school and friendship ya rena e thomile nako ke thoma o drawela Mama Bukela. So go primary years I used to draw and Mama Bukela would call me and then ke tlo mo drawela for dilo tsa go creating and so forth. Because she believed in my talent, she believed that I had a talent. And that's how our friendship started, and then it grew up until we even went to BK Madlala High School, and then after that we splitted. She went to UT and then I went to University of Limpopo. And even after our varsity days, we still continued to be friends up until now.
So Baba Yemi Moki, the some of Makwena's friends who we went to school with, go BK Madala Commercial High School. So Ngarata or Makwena was a true friend. Makwena Biaka still out feel advice Yelunguriana herself would not take. Nelemutu Elunguru straightforward. You call a spade a spade. I'll not sugarcoat her things just to make you happy. So that was Makwena for you. And then Makwena Nelemutu Hamachatu. Kimutu Mobia Fikile. You could feel Makwena Ohona. So some of us, we were always those ones where we were quiet. But Makwena Ohona, there was no way. Mwelonguri, Nortono Dula, Usa, anything. Makwena Napila Abulela. Makwena Lenimutelunguri, Urataba, and liver to Amorata because of personality are high. Makwena Belimutelunguri, Urata Limudimu. Makwena Limutrasafila, Nelimusadi was fila. Lino eri opela. Di filatini ridu opela Nikisa filuri. Dina le matla because Moki refelistali so elele hori really me was feel and eva opela na opela ka passion everything in idea ka passion orata ka passion Makwena also celebrated other people's success. Anything that you do and you succeed in, Makwena will celebrate you. Makwena will tell you, my friend, I'm proud of you. I can tell you because even when she said she's going to join my shole, I was like, my friend, so you don't go fit. Are you gonna manage? How are you gonna cope? Because we hear all these things every mashallah I train and we think wrong. Some of us say we are weak. But Makwena was strong. Makwena was stronger than that. Makwena will I trauma to I fetch my finishing. I did a silo. Last drag a passion. So Makwena Lebulutin Bahai, I remember the video call. She would tell me, my friend, I'm in pain. I'm in pain. And I could see her or my friend is in pain. And the problem got her out that I can share that pain with her. But I could see, she would tell me, my friend, I am really in pain. Makwena Kiboliti last 29th of January. Throughout the Boliti I need to check out the phone like my friend, how are you doing today? Are you getting better? Because when she relocated from Potch to Pretoria, I was excited because we've always been distant because she was far. I was in Pretoria and she was in Kimberley, and then at some point she went to Potch. I was happy because I knew I'm gonna have my friend back and I could see her more often. But I feel that I was robbed of that opportunity because she would say, my friend, you can't see me now because I'm sick. And I know that she knew the person that I am to say, if we were to meet and give one, I was not gonna stand the chances. I don't know what was gonna happen if I was to see her in that state, like physically so.
So I was robbed of that opportunity to spend more time with my friend. And she stayed less than 5 minutes from me. Less than 5 minutes. 5 minutes. But I couldn't see her. So now everyone today go, let's not wait for the future, because we kept on saying we will see each other when she's better. But let's not wait, because tomorrow is not promised to anyone. Tomorrow is really not promised to anyone. So if you want to do something today, do it. So Makwena very mitali K Lekwento. Nene Lekwento. Makwena, yes, she loved Orlando Pirates. So Orlando Pirates lost a fan. They lost a fan. So when I last spoke to Makwena, it was on the 29th of January. She actually called me. And then she said to me, my friend, I'm calling you to tell you, Huri, I'm in ICU. We spoke for 38 seconds. She said, my friend, I'm in ICU. I just called you, Huri, utebe Huri. Kimo ICU and and I understood. Because I knew she was in pain. I knew what she was going through. Azanga amfitela. My friend, you know about her fella. She told me exactly what she was going through. And I would tell her, my friend, fight. Fight for your life, fight for your family. Fight for Khoto. But ke modimo le ena o na di plan tsa hae. Re ka dira di plan tse tsotlhe mo lefatsheng, mara modimo ke ena o e leng gore at the end of the day wa approve gore this can go ahead. So mokgotsi rena re tlo mo misa. She was a good person. She had a good heart. She had a heart of gold. Motho wa se be le ditshele. So I would like to say to the husband, we are sorry for your loss. We are very sorry for your loss. Mama Bukela, le bo Fortune le bo Bruce ka moka. Re rata gore le lena go motsehang. Re bone ko Makwena ileng. Re bone gore Makwena, she was in pain. She went through a lot. Re gopela re ka moka rena re amoheleng situation. Because knows na re ka share pain ena le yona le ena. Ke a tseba re be le ikgantsha ka Makwena. Ba SANDF Lilina Ratori, sorry for your loss. What I can say ke hore le South Africa ka bophara e latlhegetswe because Makwena ne le motho e leng gore o passionate, and I'm very sure that she was performing. There was no way that Makwena was gonna be an underachiever, no way, never. That wouldn't have been my friend. Mokhotsa ke motho e leng gore na ilwa ana le passion. So ke sure gore le ko mmerekong you guys were proud of her. Ke boletse hore Makwena ne le baka
she would always convince me to switch from Chiefs to Orlando Pirates because we all know how Kaizer Chiefs is performing. But it was impossible because I just loved Chiefs. Whether I Jiwa or anything, I'm just a Chiefs fan. So it's like we were left and right, but not because I was not too much in football, it didn't really matter. But I knew my friend is an Orlando Pirates fan. So normally, weak. I didn't think I would have the strength to stand here and kibulele. So I would like to thank Bakgotsi ba ba dutse ba eme moki hore ke bana ba eleng hore ba mfile le matla a re ke kgone ho bolela se ke se boletseng. So ke rata ho feta ka la hore le batho bohle ka moka ba batlileng to celebrate bophelo ba Makwena. A re lokoloheng nna ke leboha hore motshwara marapo o rile Sancho re bolele re lokolohile. So ke feel hore Sancho ke bolele se eleng hore ke se tletse moki hore le nna ke tsamaya moki ke tsamaye ka pele e kgotsofetseng hore you know what le mokgotsi kwa leng o nkwele wa mpona o kgona ho bona hore ke mokgotsa ka o eme mola o representa bagotsi. So ka rielo ke a leboha motshwara marapo. Tangi motswadi yaka be le moera na mola batswadi baka moera bja ntšha sa mafatheng a kgotsofale a sa na o bolela le yena jwale ka mokgola be ke ba file sebaka se se botse le mang le mang ke tlo mo fa sebaka a bolele tshwarolo ya polokwane le lokolo le bolele bjale nna ke pasa message mo ke nyaka go pasa message bootstrap ke no fa e nyane fela bootstrap ke sfela se ste Jehova mo rena reuna renze repe laka wena kami lebe wa osi chabe lo. Thank you batswadi baka le kule setsharo sa rona ke se sefe kere Jehova ka mengwaga le mengwaga o setšhabelo sa rena. Thank you morena ke a leboa batswadi ba ke message ko ke o phasana o bue ke yona bootstrap bjale re a mo item ya number 7 ke tribute ke obituary ba diapalo ya bophelo bja moko ke Mathega Ramadimetša Mchens fela batswadi baka matameje mo pele Mathega Gidla Mikitla Ia ipi Jehovah me Thank you batswadi baka re ntse sepela se sengwe re be re se ama ba ba ka gona o emela ba emelele a ke le batho rena le balo jo palela wa pala a se bo shadile bo botrene o gona o emela e ba bala bophelo bja moko re ba mo honara re be re ama batswadi baka Thabela bophelo ba bo bala ka tsela e Mohu Makwena Mabokela Mohlaba o belegwe ka la di 25 September 1991 motseng wa Fontaine. Ke ngwana wa boraro wa Mohu Malesela class le Manare Tlou Mabokela. Ke thomile dithuto di beng primary school ka Tšweletša Marematlou BK Matlala Commercial High School. Ke
Ke tsweleditse dithuto tsa godimo Tshwane University of Technology, Soshanguve campus. Ke phethagatša lengwalo la public relation. Ka tswela pele ka ya go UNISA ka phethagatša lengwalo la public administration. Ke thomile go šoma lebothong la lešole la Afrika Borwa SANDF go tloga ka la 12/01/2015 go fihla ka la 18/07/2015 kua 3 Kimberley. Ka tšwela pele ka tlhahlo ya Sešole School of Artillery kwa Potchefstroom go tloga ka la 19/07/2015 go fihla ka la 25/11/2018. Ka tšwela pele ka ya 4 Artillery Regiment Potchefstroom go tloga ka la 26/11/2018 go fihla ka la 7/12/2020. Ka tšwela pele ka la DODHQ Language Services Division go la Pretoria. Ke mo ke tlogelang ke šoma gona. Mokhu o nyalane le Tšhoweni Solomon Mohlaba ka 2019 ba šegofatšwa ka morwa Noko Kgotso. O tlogela molekani Tšhoweni morwa Noko mmage Manari dikgaetšedi Taetši le Mmagabo bosesi ba babedi le Kgantšha le Mmatšhweni Ratswale Noko le Rangwane Mohetloa. Mokhu o re tlogela ka morago ga bolwetši bo bo kopana. Robala ka kgotso Tšhoweni. Ra leboa batswadi ba ka re kwele palo ya bophelo bja mokhu ke leboa tlhompho le re fileng yona batswadi ba ka e ba bana bophelo bja mokhu ke a leboa batswadi ba ka ke tlhompho ya 100% excellent. Bjale mo re item number 8 palo ya digare le melaetša o tla Mohlaba Phuti mane batamela le bo Ngwepe Tebatšo batamela motswadi ya ka telito bala digare mo le bo Mmane Sefela le ba batametša mo kgauswi. Rezere bona pijana le amharanyana zalike ozejaile wakati benate kapele rezere takopa benate kapele rezere. Ke a leboa batswadi ba ka, ke a leboa batswadi. Mane a leba le mo Makwena o sepetse ka potlako o re tlogetše re sa nagane lehu la gao le robile dipelo o be o le phila lapeng la ga Seko re tla šala re go gopola ka metlai ya gago smile sa gago. We are lost, no one will replace you, rest in peace. From Rakgadi Mmatšhweni Seko tsala le bana ba gagwe Sefela ke na le Modisa. Baby, thank you for the wonderful 9 years that we have spent together. First as a boyfriend and girlfriend, and later as husband and wife. You have brought so much joy and happiness in my life, and I will forever cherish the moments that we have spent together. My life without you will not be easy, but
I know that God will not give me a burden that I can't handle. Rest in peace, Mogatjaka. Rest in peace, Mmagokgotso, from your husband. Rakgadi Ntinare ngwetši ya dikgomo o re tlogetše re sa nagana o fitlhileng ka lapeng la bo rena šetše o re tlogetše robala ka kgotso. Goodbye, Mama. Rest in peace. I love you very much. Your son, Nukukgotso Mohlaba. Makwena paraete o re šile re sa go rata re tla go gopola ge le hlaba le ge le subela robala ka kgotso tšhwene from Mago le Kgantšha Taetši Magabo Sesi le mme Megabo Sefela 301 ke thabile ke rata ke ntate. Ngwetši ya rena o re swabišitše nko go feta molomo ka ge re be re sa lebeletšitše di botse go tšwa go wena from your father-in-law Nuku. Baarangwane Moses le family ba re, we feel that you are gone too soon. We had hoped for more years with you. Our hearts are broken. Rest well, rest well. Rena ba ga matšaditši re swabile nko go feta molomo re be re lebeletšitše di botse go tšwa go wena motlogolo wa rena re tla gopola metlae ya gago mogolokwane le dikoša tšeo be o di rata go di opela lethabo la gago re ka se le lebale go tšwa go ba ragolo ba ga Mathega le ba Ntšewa. Sefela 120 ya itshepelang molodi. God blessed me with you as a friend, a sister, and everything I needed in life as a support structure. I thank you every day for all the great moments you gave me, and I will forever cherish you. I won't say goodbye. I will see you and recognize you in the next life, and we will pick up where we left. It's okay for now, dear friend. I love you. Manarin Sharp. We may not understand why you left this earth so soon, or why you left before we were ready to say goodbye. But little by little, we begin to remember not just you died, but that you lived. You will be sorely missed. Robala ka kgotso, from your high school friends. Re a leboa batswadi ba babedi re a leboa batswadi ba babedi re a leboa motswadi ya ka Mauwe bjale karolo ya mathomo e fedile e fetile mafelelong karolo ya mathomo bjale re ya karolong ya bobedi ka sešole batswadi ba ka le bona re no thompha ka mokgobe be ba re thompha ka ona ka karolo ya mathomo e re dile karolo ya mathomo ka moka la be re thomphiwa re ofara thompho ha me lo ta karolo ya bobedi ke sa kgopela thompho e be le dira go bala e oketša tobela ntšha Sefela taba ke e bolela le bona Sefela batswadi ba ka. All officers. Chief Warrant Officer GL September, all warrant officers, NCOs, all pastors present, ladies and gentlemen, last but not least, the bereaved family,
Allow me to greet you all this morning in the name of our Lord and Savior, Jesus the Christ. I am Chaplain Tabani, the Program Director for the military program, which is FAD. And without further ado, I will call on the marshalling officer in the form of Captain Josimore. She will come and tell us what to expect when we move out of here and inside. And after her, we are running late. So the duty speakers, you will have 3 mics max to come and speak. And thereafter, we will proceed with the program. First of all, it will be the marshalling officer that will come and tell us, Captain Josimore. After Captain, it will be a tribute by the section head from the Defence Force, Director of Language Services, Mr. Stutu. And after Ms. Stutu, it will be a tribute by the colleague, Lieutenant Madonsela. 3 minutes. Good morning, ladies and gentlemen. We now shall proceed with the military ceremonial aspects regarding military funerals. My name is Captain M.L. Josimore. I am from 4 Artillery Regiment in Potchefstroom. On behalf of the Chief of the South African National Defence Force, our sincere condolences with the family and friends of the late 0704 2971 MC, Lieutenant Makwena Dipuo Mabokela Mohlaba. You are requested to observe the following ceremonial military customs and traditions with regards to military funerals. The procedures on arrival at the cemetery. On arrival at the cemetery, the leading detachments will form up as indicated by a warrant officer in charge. The bearers will remove the coffin from the hearse and turn in the direction of the grave, and the warrant officer in charge will proceed with the drills. The service will then commence and the flag will be removed. Last post will be played and all members in uniform will salute and terminate salute during the reveal. After the bearers terminate the salute, the bearers and the leading detachments will withdraw. The warrant officer in charge will form up all military mourners and pay their last respect. Once the chaplain takes over, there will be no political speeches allowed. Should there be any party or individual interference with the military ceremonial proceedings in such a way that it might jeopardize the professional image of the SANDF, we will withdraw from the funeral. We surely hope and believe we won't experience such. The chaplain will now take over. I thank you for your cooperation. All protocol observed, ladies and gentlemen. On behalf of the South African National Defence Force, with specific reference to the Honorable Minister of Defence and Military Veterans, Ms. Mapisa Ngakula, the Secretary for Defence, Ms. Kuja, the Chief of the South African National Defence Force, General Shoke, Chief Human Resource, Vice Admiral Kuru, Deputy Chief Human Resource, Major General Mutabani,
the General Officer Commanding Training Command, Major General Mankai, Director, Divisional Staff, General White, the Mohlaba and Mabokela families, the late Lieutenant Makwena Dipuo Mabokela Mohlaba commenced her military career in the South African National Defence Force at various units, where she served the country and the unit with diligence and integrity from 2015 to 2020. By confining herself to the values of a good soldier that entails, amongst others, courage, discipline, good character, and reliability. On the 8th of December 2020, she was transferred to the Directorate Language Services to serve in the editing environment as an editing language practitioner. This was based on the fact that definitely she had the relevant qualifications and there was a need at Directorate Language Services for her to come and serve accordingly. This was also for the fact that the mandate of the Directorate Language Services is to direct, orchestrate, and control language services in the DOD, where we are to serve on the communication front, the DOD, SADC, and AU. And of course, ladies and gentlemen, this we do during peace support operations and defense diplomacy obligations. Her transfer to Pretoria also satisfied her need to be nearer home and family. During our first briefing meeting with her, she pledged her commitment towards the attainment of assigned responsibilities in the Directorate. But something that really took me aback was the fact that she informed me that she was pregnant. That's human nature. But she also indicated that due to the medical report that she received also from her doctors, that the baby and herself were not in a good medical condition. On the 16th of January, she called me to say the baby was no more. That really traumatized the Directorate and the department at large, but we surrendered this unto the Almighty God because the plan is His. She then reported for duty after her mourning period and informed me about the numerous medical reports that she had. I read a lot from her face and behavior during our discussion. The lady I saw when she reported on day one had changed to a different type of person. Her face was quite sad. She was actually remorseful for having lost the baby, but I could see that she was not well. I then consoled her as a senior to say, as a directorate, we understand that because we had already given her an obligation, she shouldn't actually take it that fast. She must just look after herself on the medical front. Least did the department and Directorate Language Services know that we were seeing her for the very last time. In the very same vein, I received a call from Ntate Mohlaba, where he informed me that his wife was no more. The Department of Defense will continue thinking and thanking her for her honorable and faithful service rendered.
May the soul of the departed rest in peace. Go motsegang ba losika le ditsala, bo Mohlaba, bo Mabokela. Re rata go le raya re re, Modimo o na neile, o boetse o tsere. Ke a leboga. Ke rata go le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kristo. Amen. O emeng mona ke Lieutenant Matontsela. Na ke thomile go tseba Mabokela from 2016 go Army Gym. Mabokela ke ena tseleng mo go nna I introduce. From there, luckily, we were in the same class, and then that's when we started to be close. Mabokela, ibile Tomiaka. Naliena, we were always together. What that thing? Come mess. Even Aria Molo, they get a Mali Mabokela. But I'm going to get a Maggie one, never put the soul don't see. Like I little la Hobo. Liena, have a move on at a Mali one, but Lambus is a don't see. Where both who don't see. Mabokela Nelly Motu, I live free. Whatever to me, Mabokela, as a bulletin, still needs. Love kona konuma Mabokela no feel our revoke for thing. The repealer return around Mabokela. Nanagili Mutu Pasavatin Kubulela Mara around Mabokela, Negiva free. Negibulela about anything Libox. Books in a limotum, Ali ambitious. Arata di buka. Urile ang encourage aridonti when you must study. Keep like I will register. Then one day boxy asia phone and register rela. Hagiti ready assignment. Nare before usubmit don't get when I was which is the assignment kitlo ibon. Utlare fela ajeba laptop arawu badonsi. Uma unyako krea 0. Put more meat, man. Put more meat. Ntwe ya shorta, man. Bonsi nali bushali. Ali humble and loving. Boxi ena neli mutu ali strong. Even if boxi wa alwala, no kasi muboni. For the box wa alwala. Really go resting back in Naliena, that deployment. That's when Bondi Arena, ibile more stronger. Neredu la fela, and Shebe Moma Long Ampoto right, don't see, sninging Nekilwala, Maranekis Abonuri, Boxi Walwala, Negu Tokayena fela, Hamputo, sninging Saleka Lwala, sninging Saleka Lwala. Kirimar wena boxu strong mos no sabona hali hore walwala or something was wrong ka wena. Le re dula re shebane mo mahlong re bolele ka everything mo bophelong re plane le be ba free around Mabokela. Ke rata gore ko family ya ka Mabokela le family ya ka Mohlaba an la shekelanga noto
nathi silahlekelwe igana, silahlekelwe umkhanya, silahlekelwe usizi. Mabokela was more than a friend. Nearly say, I feel after the advice. Unto death we say, do not be proud. An earthly loss is an heavenly gain. Rest on, soldier, till we meet again. At the going down of the sun, we will remember you. Before the chaplain will come, because we are in need of a word. At a time like this, we need to be comforted. At a time like this, we need to be healed. No matter what we are going through, because all of us, as we are sitting here, we have our own struggles, our own things that we go through on a daily basis. And the one that can sustain and maintain us, his name is Jesus. And the same Jesus of yesterday is the same today who will see us through. So family, Job says, naked we came into this world and naked we shall return. The Lord has given and the Lord has taken. Praise the name of the Lord even in your sorrow. Praise the name of the Lord in your painful situation. Without further ado, I will call upon Chaplain Mwahisi to come and say, thus says the Lord. Chaplain. And I remove because the kolonyana le lona, the kakala le lona. My colleague Chaplain Tabani, officers, Chief Warrant Officer September, Warrant Officers, NCOs, ladies and gentlemen, and the bereaved family. Sidi Seha, Akwa Teocha Sesa Teochi. The word of the Lord says, all things work together for good. For those of us who trust and believe in the Lord. It says all things, not some things, not few things, not many things, not other things. All things, they work together. How baka dikuku, these are different elements. Individually, when you taste them, tse dingwe ha di na tasty, tse dingwe ha di tastege monate, tse dingwe o ka ba tlhatsa le o tlhatsa o ja mae a matala. Mara when you mix them together and put in the oven, o starta o utlwa smell se se monate sa different things mixed together. The Bible says all things work together for good. Bohloko monate modimo wa di kopanya, wa di mixa, and they will work for good for all of us. Sidi Segang, molekane wa Mabokela, Sidi Segang, modimo siana, wa tshepagala. A ka re fa morwalo o re sitwang ko jala. He knows better. He's been there before. O
fetile kokoteng ya sefapano morena Jesu o itse botlhoko ba leso o itse tsenene ya leso tshidisegang mme wa Mabokela le family le kgothaleng o gaufi le ba ba dipelo di utlwileng botlhoko ebile setlhabelo sa se ratang ke pelo le moya tse di robegileng ga di kgese ga di tebele ka re utlwe gore modimo bua le rona reng ka lentswe la go mo mosong re bala go tswa mo testamenteng ya kgale. We're reading the second books of Kings, the 6th chapter. Re bala ditemana tse supa tsa kgaolo eo. Dikgosi wa bobedi, kgaolo ya botshelela, ditemana tse supa tsa kgaolo eo. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to live." And he said, "Go." Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied, and he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. "Oh, my Lord," he cried out, "it was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. "Lift it out," he said. Then the man reached out his hand and took it. This is the word of the Lord. Go tshegofaditswe botlhe ba ba utlwang ba le boloka mo dipelong tsa bona ka gore dilo tsotlhe di tla feta, diaparo tse re di apereng di tla onala, di tla tsofala, mare lentswe la modimo le tla sala le ntse le phela le le relevant ka dinako tsotlhe. Bophelo ha se ba rona, ke kgomo ya mafisa, ha se ba rona bophelo, re bo adimilwe, ha se ba rona. E re a tlwaela gore re be re feleletsa re re, "This is my life, I live it the way I see fit." Ha se ba rona, re bo adimilwe. Mo re badileng teng mo bukeng ya dikgosi, re kopana le banna setlhopha se se neng se bereka le moporofete Elisha, ba elellwa mo ba dulang teng, go setse ba godile, pleke ba dulang mo yone nnyane, ba batla go e extenda. Ba kopa moporofete gore re dumelle re theogele ko Jordane, ro kgetlha dikota, ro ketse madulo a re dulang mo gona. Wa ba dumella gore ba tsamaye. Baebele ya re o mongwe a ya ko go ene, a ra moporofeta o ne a ka ska tsamaya le rona. Ha re ya ro rema dikota, moporofeta mo a leng mo teng modimo o teng. Moporofeta o kgona go bua le modimo ka nako enngwe le enngwe, o kgona go bonela ko pele tse rona re sa di bonang, re sa di bone. Motlhanko wa mokopa gore a ga o ka ke wa tsamaya le rona, mare Baebele ga e re tlhalosetse gore goreng a na kopa moporofete gore a tsamaye le bona. Ga e re bolelele ka sekgala go tloga moo
neng ba tloga mo go lone ba ya ko Jorodani gora e ne le sekgwa go ne go boifisa goreng a na kopa moporofete gore a tsamaye le bogo mare ga re tswelela re bala re utlwisisa gore ga selepe se wela mo metsing wa hweletsa motlhanka a re yo kana ne ke se adimile re elelelwa gore motlhanka o neng a kopa moporofete go tsamaya le bone ke motlhanka wa neng a adimile selepe ke dumela gore kwa se adimileng ko teng ba ba neng ba mo adima sona ba ile ba mmolelela ba re o se tlhokomele ka gore kwena re tla go adima normally ga re adimane ka sona o se buse se le mo conditioning e re go fang sone se le mo yona ke ene motlhanka wa kopa moporofete gore tsamaya le rona e ka re ke a bona ba bangwe ge ba rema ka maatla ba kgantsa ka dilepe tsa bone le bogale ba tsone ene o na le careful ka gore o na itse gore o se adimile and maybe motho o mo adimileng sone ga tse story o na rema a le careful ka selepe sa se adimilweng gore a se ka se lematsa gore re ga se khutlisa monga selepe a morere next time ha o se tlhoka o ska tshaba o tle mare ga tsarema mofinyana wa selepe tlhogo wa selepe ya wela mo metsing a hweletsa a re yo kana ne ke se adimile bophelo ga se ba rona bophelo ga se ba rona re bo adimilwe bophelo ga se ba rona re ne re mo adimilwe lieutenant bophelo ga se ba rona re ne re mo adimilwe nako e ne tlotla tshwana le ya tshwantseng a gutle re mo gotlhise jalo ka selepe seo se neng se adimilwe wa neng a se sebedisa o na itse gore ke se adimile ga se saka bophelo ga se ba rona re bo adimilwe re phela yang re bo sebedisa yang bophelo bo re bo adimilweng a e tla re monga bophelo ga bo batla a bo kry bo le mo maemong a wa re fileng bone bo le mo go bona ka gore re adimilwe ga se ba rona o bona ka mo motlhanka o na le careful ka teng o bone mo selepe se welang teng moporofete gatla a mmotsa gore se wetse kae ga a sokola ga re o ka re ne ke emefa and then a ke itse man o pinpointile exact spot mo se wetseng teng re bo adimilwe ga se ba rona are careful the way we conduct ourselves ka gore re bo adimilwe ga se ba rona e ne se wa rona re ne re mo adimilwe nako e tlile ya gore o a na re adimile ene a mmitsa motse a mo dimante a matle re tshwanelwa ke gore re mo tlogele re mmuse re mo gotlhise mo re ne re mo adimile ko teng ka gore re ne re mo adimilwe e ne se wa rona ke nako yaanong to allow her to go she was borrowed
re ne re mo adibilwe re ne re mo adimile neso wa rona fela ya ka motlhanka o a hweletsa re kana ne ke se adimilwe e ne se saka o tshogile gore ko tlhalosa kereng ko simolla kae ko ra monga selepe kere go etsagetseng o mpoleletse gore ga ke adimane ka sone mare ka gore kwena ke tla go adima ene ga o se busa ke batla se bowe se le mo conditioning e ke go fang yone se le mo go yone ke ka mo wa hweletsang a tshogile gore ke tlo reng ge ke se gotlisa se se mo maemong a ke se filweng se le mo gona bophelo ba gaetsho ga se ba rona re bo adimilwe a re gopoleng ga re phela the way re phelang ka teng gore ga se ba rona gore ka jeko ke nnao ka moso ga ke sa tlhole ke le teng bophelo ga se ba rona ga re itse le gore re tsamaleng o re makaditse le rona o re tshositse ga re utlwa gore ga a sa tlhola le teng ga gore bophelo ga se ba rona ke ba modimo mare kgothalang ke gona morena jesu ko koteng ya sefapano o re etseditse mogabo o re hloletse lefu le lebitla re a itse gore beyond the grave there's life everlasting re a phela ka kwa ga lebitla re tla kopana le ene gape ka gore kanong ga rona re lla bokerobime le bosarafime ba opa ka diatla ba galaletsa ba re ke letlotlo le le kakang re le thabetse ke monyaka o fetisang ntho tsotlhe tse dingwe ga rona re lla legodimo le thabile ne re mo adimilwe e ne se wa rona mo tlogeleng a tsamaile mo tlogeleng a ile phomola mo tlogeleng a ile ikhutsa matshwenyego a fedile moyeng ga go sa tlhole go na le ditsietsi o robala boroko o robetse boroko ga sa tlhobaela ga sa wara ka sepe a re mo tlogeleng a tsamaye re ne re mo adimilwe ne swa rona ee ga go monate ka gore ke nako re ntse re mo tshotse re sebedisa selepetse yaanong ge se batliwa re setse re se tlwaetse ga go nne monate gore ga go nne bonolo gore re se handle over that easily mare ne se wa rona ne re mo adimile modimo a letse sentle ka morena jesu kriste amen. I will now call on the bearers, the pallbearers and the bearers. Re tla tswa re leba ko dirapeng ko roba mmele wa lieutenant teng the warrant officer in charge of the bearers 88720461 PE warrant officer class 2 PA Dlamini pallbearers 98064611 MC Captain TP Kalanko 04009387 MC Captain Simu Lukumme 03044278 MC Captain MM Mahoro 97001085 MC Captain MN Khojani 03008182 MC Lieutenant BL Ranamani 10664704 MC Lieutenant N.O. Madonzela 08491607 MC Lieutenant R. Mampuru 06010896 MC Lieutenant K. Diole. Bearers, Paul Bearers and Bearers, take your position.
Oh, no. Can I have a lift? No problem. Okay, let me just take my bag. I'll put it in the bag. Yeah, I'm waiting for some cars. As you move, let me just grab my stuff. Yes. Okay. Auntie. Kokwana pa manje. Yeah, Ford Ranger hiyo. I white. Yeah, thanks man. Thanks. Sorry, Tola. You can take this thing off. Let me know. All right. Sorry. Yeah, come on, information. Shortcut. Yeah. Chokwane kama. Mo katsenele. Yeah, that Let's tell him come window. Shortcut. Yeah. Chokwane kama. Mo katsenele. Yeah, that Can I be able to stand here? Yeah, down it. Danke, danke. Kuzanza kutfa mara
Yeah, more. That's it. Yeah, that's it. Yeah, boy. Kgopela thuso malome. Kgopela thuso. Ke tafula e. The whole parade now, we have to remove the... The whole parade are going to remove the tabs. Parade! Oh, skips! On kips! Remove the storm flag. Remove the flag.
Eras. Eras. Attention. Eras. Follow. All Eras, take pose. All Eras. The whole parade, come on attention. Parade! Attention! We're going to work on the command of the leading detachment. Leading detachment. Leading detachment! Attention! General salute, present arms. General salute! Present arms! Attention! Stand! There is. Or if you want to put something, put it on. Only this one. Yeah. Kubo, what? This weapon. Parade! Attention! General salute! Present!
The military is now through with their military proceedings. We want to thank everybody who participated and make sure that contributed to the success of this proceedings. We would like to thank you. Thank you. We now hand over to the church and the family, the military withdraws. Program director. Thank you very much, program director. Mo khaogelong e kgolo le tshireletsong ya morena re neela ngwana wa go rena gomme re mo gafela gomme bjale re gafela mmele wa gagwe mong molora moloreng leroleng ka kholofelo e tiile go ya gore o tla tsogela bophelo jo bo sa feleng ka morena wa rena Jesu Kriste yo a hwilego a bolokwa mme a re tsogela go yena go išwe letago ka mehla le ka mehla. Amen. Alleluia. Alleluia. Ke kwele lentswe le tswa le godimo le re ngwala gore go lesego ba khwa khwela go moreneng go tloga bjale moya o re gore ba khutse ditapišego tša bona gobane mediro ya bona e tla ba latela. Modimo o tla re bontšha tsela ya bophelo mo pele ga gagwe ke botlalo bja lethabo mme ka letsogo le letona la gagwe go mathabo ka go sa felego. Go yana go le maatla go le boloka gore le sewe le go le emiša selebane sa letago la gagwe le sena bosodi le tlhaletše. Go Modimo a bohlale a noši mophološi wa rena go yena e be letago le bogolo le maatla le borena bjale le go iša mehleng ya mehla ka moka. Amen. A ba rongwa ba go ete pele go ya paradiseing a ba khwela tumelo ba tle go amogela ba go iše go motse o mokgethwa Jerusalema o motse o sa feleng. A ba opedi ba ba rongwa ba go amogele mo Lazarus a se sadilang go be le khutšo e sa fele go gona ne ya khutšo Kriste go ba tlhanka ba gago le bakgethwa ba gago mo manyami le bohloko di seng gona le ge le sello e upša bophelo bo sa feleng go wena o noši o sa hwego
motlhodi le mmupi wa motho mme rena re ba kgwa gore bopile re etswa lefaseng mme lefaseng re tla boela bjalo ka ge ile wa tlhoma ge o re bopa wa re o lerole mme leroleng o tla boela ka moka re theogela leroleng mme go lleng ga rena lebitleng re dira kopelo ya rena aleluya 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 bjale ke gona morena e sa motlhanka ga wa sepele ka khutšo lentšu la gago le phethegile mahlo a ka bone phološo eo e lokišeditše go selebaneng sa ditšhaba ka moka e le seetša se se go tulago ditšhabeng le letago la batho ba gago ba Iseraele a nke morena ne ya motlhanka gago Makwena Tapole go iletše go ruri gomme a seetša se sa felego se mmonegele amen. Program director over to you. Ra leboa seripa se se botse sa Polokwane bjale Polelo ba mphile ba kgopetše gore ka moae maloba a tsene ka mo ntong ba kgopela re maloba a tsene ka mo ntong ba ka moae ba kgopela maloba a tsene ka mo ntong batswadi ba ka nke le ntšheng sefela le ba lokela maloba ka mo ntong sefela batswadi ba ka kaofela ba lokela maloba ka mo ntong. Leki waka Maria Amangri program vale tshwara le golo o ta tshela ba ka e mabu tenne mochato ta gona o bolela no ba ke lebeletse mo bjare ke ya ona a se e toile tshwara ya pholo just fela se ba ka ete ba tshela mabu ba tswadi ba Vinyana He Zefapa Sekanki Inziki Vinyana Batswadi
batswadi ke a le leboha. Over to you moshato wa ka. Sepediša lenaneo šitametse a re tše sebaka se re o leboa sebaka se ba mošato wa momano re re ka lena re tše madume ra iša ka lapeng la Mothaba dikgomo la Ngabe komo tša baešo ga mmogo le ba Mabokela re direile baešo rata gore le baruti papa re Mashiba le moruti ba le ba tale le botho la Sesole le we le polelo ya bona ya gore bophelo bo bo adimilwe e o adimile ntho o lebelela gabotse gore motho a e bušetša morae go le morago baešo a re kgomotšeng se direile baešo ene e ngwe ke ya gore ka baka la mo motseng ka mokgoleng ka ona ba maleka ba tshwareile mola ke lebaka le le bona bile re le fa ka tshwere le kgole le mola le khosele le tse baešo jwale re ka mantsha ile ba peleditše batho ba modimo ba le bata ba lekile go bona ya titibise nako le ka ne boela keno mošate ke bona bile ba tile ba peleditše ka be ke sa tlhalosa gore ka mabaka a lemo le re thaetše mo motseng mo ba bone gore ka gore ka moka ke bana ba bona ba kgone go ba ka mo le kamo ba tlhaloga ya lego e le fitlhile jale ke e setšo le feleletša le tla feleletša polelo ya rena o le mo Morana Jesu re ka gare a seemo sa tlhakatlhakano re diatlametseng ba Mothaba ke se ka o rata ga lena le rena le thapa ya Modimo re be re sa le mo go tše dijwale ka kwa ga tšhoko le jalo re tlile re kgomotse yang ba Mothaba ke mošato wa maleka tše dintši tšona ga rena tšona re leboa batho ka moka ba ba kgonne go itshwenya kgole le kgauswi le bona ba moeti ba re tshwere bofofu re 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 a leboa ba moeti le no tšwela pele ka mošomo le o dirang le ge re se gona re leboa le sešole sa rena sa South Africa go tla o fitlha tlhogo ya sona re 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 leboa mošomo mo botse o le o dirilego ga o itshwenyela tlapa la fitlha tlhogo ya lena re a le leboa le ge le tlo boela magaeng a lena re re le sepele le bolokeile le kgonne go ngaya kgwedi a se ka lebaka la gore re a kgona ke ka lebaka la mogau wa Modimo re phela ka mogau wa Modimo ka gare a sebaka se ga se lebaka la gore re a kgona Modimo a šupa o šefadi gore ke motho yang ba Mohlaba re a leboa le wa batswadi ba ka ne ba bolela bommeng beng mabu bo bolela batswadi ba rena ba boletse o tsala seata re a le bo batswadi re sa le thompha le nyatjwa le hona re sa le thompha ya se ba se botse se en re bitša dithebo ka balapa bo papa Andris khoba motswadi ya ka matametše o tata mo pele o ona namo papa khoba papa Mothaba khomo dibuka Raza Babala batho ka mo ya le loja ke Mothaba Andris ya loja sa ba sai le bo para marapo shomo ha o bja le bo ke le ba le ba moshadi omshadi
kala la tha mushumo kwale iphiri le nna ke phiri kara la tha mushumo ye thabile ka lenaka ke rena re tshwantse re teba mushumo kwa rena se ka lalapa bana ba mma le ba batho ba tswang kgole le kgauswi le baagišane banna gape kotsi ke leru a tsa kore ke lapile a ke ne maatla mara ka re ngwane wa eso ya šoma le setšhaba banna o ba thalekgolo e bona a re ba tshile ba kgana ko matsoma a re ba tsoma a feleseditše ngwane esoso ba motlhaba ba re ra le lebo ba re re twane mo ane mo re re tile ngwane re boela morago re boela ka mothaba ra bona gore a mothaba ba re fa eng ya le lebo sa re morago ra kgolo thank you ra leboa dibuka le boletše polo le a o felelela o bole se bolele se boletse se atame mona le tsebe o kwele e re toa mo re šalana morago re ana ka mola a dikgomo re ta bona gore ba re tshwaretšeng bjale nna ke a le leboa batswadi ba ka ke le ngwana a nama a bolena mo ke le ngwana a nama a bolena mo ke a le leboa ka kgotelelo re kgoteletšeng ke re kgotelelo e tshwantše e be ona go na le mo re sa kgotelele re kgoteletše ke re tsebe ntho tshwantše a kgotelele re leboa kgotelelo ya lena batswadi kaofela ka mphela lena re leboa kgotelelo ya lena batswadi ba ka ke le masoba mo ke le šaeditšeng tshwarelo ya pholo batswadi ba ka bjale mo re item number 6 benediction mohau ka bo moruti sefela batswadi ba ka moruti a se ka bjota moroba re le ona ana le difela moruti a se ka bjota moroba re le ona difela di le ona tse dintsintsintsintsi I'm sorry ke kgopela wa ka kgonang o nthunela koša ye ya go laelana le ngwane wa rena ka ba temana ka ete ka ba kudwa tsena kere ka lutere mara se o kgeloge šala botse šala moreneng ntši re a itseba ya leba go sala dikgwadi tše dikgolo mogašong sekolo se tsenwe program director e re ke go leboge ngwana papa re šomišane e ke tšhogile ke bona nako e re tshelela ka kwa kere he e be se gale diphiri di tlo re tonora fela mara ka baka la maatla a modimo re kgonne o re kgontšitše ba go tšwa ka kua thokwela mašole a gešo a naga legatong la kereke re a le leboga bana bešo re šomile mošomo mogologologolo ka kudu ebile re le kereke re re ge le tšwa fa le sepele gabotse le sepele le modimo tsela tša lena di atlegiše gabotse mo leang gona le tšwele pele le defende this our beautiful country all over the corners of South Africa. God bless you all. A re amogeleng tšhegofatšo mogabu wa morena wa rena Jesu Kriste lerato la modimo kopano le moya mokgethwa a di be le rena ka moka ka go sa felego a nke morena motlhanka ga go kuo re a kgaogana le yena re re šala o mo letile o molote o fitlha ka tsogo ya mafelelo a nke tšhegofatšo ya gago e feta go kgaogelo ka moka e dule go yena e dule le rena ka matlhakoreng ka moka o sepele le rena o fitlha magaeng a rena le ya borena ka kgaogelo ya go e sa felego amen. re le batswadi ba ka ka mphela lena
Siapa tak salah, we fight direct.